Kurumjari ISTV News being tabi penumpu taramno cari ngasi maru pau Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmed ngasi nungthil Mumbai gi Lilavati Hospital da laikidre World Tourism Day gi thoram ngasi Manipur da suma pung phana pangthokre masung Manipur World Tourism gi map da yahon si harbadi state asida tangdu laitaba changi haina Chief Minister Okram Ibobina phongdokre Housing mapung pau Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmed ngasi numing matung pung tarani thoi minute ni fumarom chatpada Mumbai gi Lilavati Hospital da laikidre mahak masagi chahi hundarom sukre maki loina bi machanupa ama amadi machanupi ani lehori Dr. Syed Ahmed chahi sigi me taratukta Manipur gi Governor oina wasak lokibani September 13 Mumbai de leba mahaki yumda Imphal thadoktu chatkibani masagi anaba amagi damak Mumbai de leba Lilavati Hospital da Pukatuna laikanabada ngasi laikidabani hairi Dising chapel ni fumage Mars tarukta Mumbai da pokhiba Dr. Syed Ahmed Lucknow University gi MA lor matung Bombay University da PhD loiki lisangani mangada AICC gi member oiduna Central Workup Council Government of India gi member oiki lisangani amadagi Maharashtra government ki Minister of Housing Slum Improvement oiduna tam kayarakta Minister oiki Rajniti lamda khaktanatana Urdu gi lari kya su phongki masi manungda the revolutionary character of Urdu poetry India gi freedom struggle da Muslim singi thaudang essay collection amasung freedom struggle da Urdu gi thaudang haiba lyric sing su panbayai Manipur gi Governor Dr. Syed Ahmed laikidabada Manipur sarkar na numit humni chupna hayeng digi state ki thakta awaba phongdokadori loinana hayeng September tang 19 lingthau kaba numita Manipur sarkar gi loisang punamak amadi state sid lariba mahitamham sang punamak Governor laikidabagi awa phongdokpo ina suti oigani haina lauthokre Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmed laikidabada Manipur ki Chief Minister Okram Ibobina awa phongdokre mahana laikidaba sina sangnairaba social activist amasung sangnairaba lusingba ma ikoina mangjare Manipur miyang mo sulaga mahana laikidaba sida awa phongdokpo loina imung manunggi awa da su sarugari maki thawai ni ingna chikna leiba oresnu hairi Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmed na Asi laikidabada MPCC ki President chu oriba Deputy Chief Minister na awa phongdokre mana laikidabada imung manungna ngoriba awa da su saruk yari hari Manipur Legislative Assembly ki Speaker TS Lokeswar na su Governor Syed Ahmed na laikidabada thamoi suna awa phongdokre maki thawai na mapugi nakta ingna chikna leiruna ba thauniki imung manungna ngoriba awa da su saruk yari Lok Sabha ki MP Dr. T. Mainana su Manipur ki Governor na laikidabada awa phongdokre imung manungna ngoriba awa da saruk yabag loinana maki thawai ni ingna chikna leiba oresnu hairi Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki President su oriba Manipur ki Governor Syed Ahmed na laikidabada Indian Red Cross Society Manipur State Branch na awa phongdokre asinu midang waram mana laikidabagi awa phongdokpa mifomama MG Avenue de leiba State Branch office ta pangtokre Manipur ki Governor Dr. Syed Ahmed ngasi nungthil laikidabada BJP Manipur Pradesh ki maikaidigi awa phongdokre maki matik magul kya bu singtharaduna Governor ki lehoriba manugi awa da su saruyari haina Party General Secretary Administration Moirang Them Asni Kumar ki cherol man hairi World Tourism Day ki tharong ngasi Manipur da su pangthokre Manipur Tourism Forum na sinduna pangthokpa tharong ni saro ma oina Kumalam Park Sports Complex ta pangthokpa samat tharom amada Tongan ba media house ndi khangalaba media fellowship award khusinaki tharongam mari lena phomadu de kangla phawba miyam da pausel piba khongsat ama Chief Minister Okram Ibobina lamthaki 1 billion tourists 1 billion opportunities haiba thingbi makhada walk run ride for tourism haiba waklolda charkiba pausel puba khongsat aduda Chief Minister Okram Ibobi Parliamentary Secretary MP Triviras amadi Manipur Sarkar gi maroiba mioi kyasu saruyaki Miyam ki khongsat aduda Manipur Horse Riding Association Manipur Sports Academy MMTA Royal Riders amadi mahiru kyasu saruyaki World Tourism Map ta Manipur yahun si haibarbadi lamdamas tangdu laitaba purakpa changi haina Manipur ki Chief Minister Okram Ibobina phongdokre Manipur Sarkar ki Tourism Department sinduna ngarang digi hauna andro gi santhai Natural Park ta pangthokpa World Tourism Day ki thoramda mahakna wafum si phongdokhibani 1 billion tourists 1 billion opportunities haiba thimda pangthokhiba thoramasida tourism ki Parliamentary Secretary MP Triviras MLA Syam Kumar amadi atai masak naiba mi kya su saruk yaki thoram ki saruk ama oina Lonely Plan and phongba tourism guide postcard amadi booklet miyamda release tawki Chief Minister Okram Ibobina hojiki matamda malengmi lam koibisingna khwaidigi hena khoidawam famsing asi nil khongba yaudaba mausagi fazawam famsingni
लमदम असिदा मालेम की ख्वाइदिंग फजब मफम सिंगी मनुंगदा अमा ओइरे मफम असिदा लम कोइब सिंग पुनिंग सिंसिन के हाइबदि मखोइदा सोएंगाम थोलोइदा मफम नि हाइना खंगन बताबनी मदुगदम स्टेट असिदा शांति पुरक पताई शांति पुरक के हाइबदि कांगलु मसल मरकता लैनब खेनब वखलोल सिंग मियाम पुना होना मिनदुना लोइसिन बचंगी अंड्रोदर लैरिबा पुवारी का सागोना मफम सिंग मणिपुर गवर्नमेंट अहेन मियंग चंगलगने टूरिस्ट लाखुद हेन खुदों चाननबा 33/11 के पावर सबस्टेशन मसारगनी अंड्रो फाउरिबा लमी थोंग हेन फगननबा लोकल एमएलए का तानरग थबक पाइखलगनी हाइखी गुम्बा महौसागी प्रकृति ने पिथोकबा फजबसे सिगुम्बा मफम सिदनी मोइना लागा ओं कुनमरी सिदा नेचर की फजबा महौसागी प्रकृति ने पिथोकबा फजबसे सिदल लैरगा मोइना पोथानिंगी बि सिदने अदुना आदा इम्फाल न करिना मोइ अहिंग लेप पामदेबा यामना नोइजी ओइबा नोंगानबगा गाड़ी की मखोन मयाम मदुदिगी पोल्यूशन थोकदबा खोकदबा मयाम द मोइ सेकेनम हुलैनिंगदेबा सिगुम्बसिदा लागा सिदा उरक वारक सिदा उसे ओयागी मखोन सिदा पोल्यूशन थोकदबा नेचर की फजबा सिदनेबा मोइना लैनिंगिबसे अदुबो ngasai मथक्तसु पनग्रिबदुनी पाइदगी मरु ओइबदी अखोई मणिपुर चटपदा अंड्रोदा लापदा अखोई सेफ ओइरे सिक्योर ओइरे हाइबसिनेबा फजबसी यंगनिंगे अदुबो अखोई मदद सिगनी न खल्लबा सेफ ओइरे सिक्योर ओइरे खलदी कनाना लाकनी सिदा ngasiगी वर्ल्ड टूरिज्म डे से मसीगी मंगलान से मसीगी थीम से मतेंग मसी माइ पाकनब होनसी हाइब तारगदी मणिपुर से ख्वाइदगी हेना लैमिनरीब तोंगान तोंगानबा कोई सिनाउ सिंह हाइब तारे सिंह लैब हारगना ट्राइबल तंपाक्ता लैबा मैतै मुस्लिम अदुगा अतै अतोपा सिख ईसाई पंजाब लैबा मयाम अखोई पुनमक सिंहसे यामना साना सिनना नुंगसिनना अखोई मणिपुर से शांति लैबा यामना पीसफुल लोइबा अदुगुम्बा कैनो अखोई स्टेट अमा उहेलबा मतमदा अखोई वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम से अखोई माइ पाकपा ngамगनी मसी हेक माइ पाकपदा अखोई अंड्रोद नतना मणिपुर लैबा मयाम पुनमकी सेनथुंगी अचौबा अहोंबा अमा पुरकने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज ना मणिपुर से मिनी इंडिया ने हाइनरिबनी कांगलुप पुन खुंदामिनबगी सक्तम मांगख्रबदी मणिपुर मुख्यबी याय हाइखे एमएलए टी श्याम कुमार ना अंड्रो सी पुवारी की सागो नदुना लागलम फम मम ओइबना हेन ममिंग चनबा अंड्रो की कालै मतंग चिरमोंग सुंगलगा मपालम द थादोकनबो होनरी अंड्रोबो टूरिज्म मेक्ट याहोननब होनबदा टूरिज्म डिपार्टमेंट अहेन ममिंग संगबियु लंबी चिनबगी अवाबा को होननबा अमदि सतोक ससिन हेन नुंगाइनबा इम्फाल के अंड्रो फावा केबल कार ना समननबा प्रोजेक्ट पाइकपियु हाइना चीफ मिनिस्टर की पुनिंग सिंसिनखी वर्ल्ड टूरिज्म डे की थोरमसी मणिपुर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने सिंजुना संजेनबम की शांतिपुर ग्रीन पार्क पांगथोखी थोरमसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की डॉक्टर आर के रंजन हाना सेंट्रल सिविल बोर्ड की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एन इबोहोल वर्ल्ड सोशल फोरम की चेयरमैन एल सोटिन कुमार सोसाइटी के एडवाइजर केस जिकेन सिंह सरुक याखी थोरम की सरुक मोइना शांतिपुर की ग्रीन पार्क तमियाम उपामी क्या थाकी तुंगदा लमयान हिजम इराबोना लेखिदबा ब्रह्मा की तांगो हारी बमफम अदुदगी लेपाक पेकलगा थमखिफमदा मियामना लेसु कतुनि काई खुमनकी डॉक्टर आर के रंजन चाही अमगी मनुंगदा मणिपुर सरकार संगाई फेस्टिवल अमुखक सिलगा टूरिज्म चौखलकदब नते मणिपुर टूरिज्म चौखलनगे हारबदी मणिपुर की तोंगान मफमदा लेरिबा अरिबा पोलम सिंगमदी मौसागी फजबसिंग असि मालेंगी मियामदा खंगन चंगी लोइनना टूरिज्म पॉलिसी मपुंग फाना सेमदुना चनहनगदबनि हाइखी मणिपुर की अमतंगारबा मेडिकल कॉलेज जेनिम्स ता हंदक नौना हांगदोरिबा डिपार्टमेंट मरी की पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स असिगिदमा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की टीम मा थुमतम लाक्तुनिंग सिलरगनी हाइना आईएसटीवी न्यूज न फंगबा पावमन हाइरी डिपार्टमेंट मरी अदुदी सर्जरी मेडिसिन गाइनी अमदी एनेस्थेसियानी हारिबा डिपार्टमेंट मरी असिगी पीजी कोर्स हांगो यागदर हाइना सरखिबा जुलाई तांग 19 दा एमसीआई की टीम अमना प्री पीजी असेसमेंट तौख्रबनी कोर्स मरी असि हांगो यानबगिदमा जेनिम्स की अथॉरिटी ने सु दरकार ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अमदी मैन पावर चपचाना थमले हाइरी जेनिम्स की अथॉरिटी के फंगवा पावगी मतुंगिना करिगुम डिपार्टमेंट मरी असि यामद्रबदा सीट अनि नि पीजी कोर्स हांगो यारबदी मसिना एमडी अमदी एमएस पुथोकदा नतना मणिपुर दा अनालयंगी लमदा चाउनो खुमांग चौसिनबो ओइगनी लाकदोरबे एमसीआई टीमना सोइदन जेनिम्स दा डिपार्टमेंट मरी असि दा पीजी कोर्स हांगबे अयाब पिरगनी हाइबगी चाउनो थाजबले हाइना पावसिना मखातारी
Lakliba November Thada Pangthokadoriba Manipur Sangai Festival asida miyamna yengba lakpada kudo chathok chasin nungaina ba amadi Imphal City bu masak thokpa city ama oinen wi pandamda Manipur Sarkarna lokalakpa akhanaba thorang amoina Manipur State Power Distribution Company Limited MSPCL na Imphal ki tungan mangada high marks ki mai than gadori MSPCL ki official amadi pangba paugi matungina mai than gadru mafum manga dudi North AOC Palace Gate Wahengbam Laikai Governor Rajwaban Manak amadi Kasam Patani High marks towers in a sea meter kundagi kuntra pawa wangani hauzi kangze bumfumanida thaliba high marks asigum mokalgi mai mapamanga thanan ba hauzi MSPCL na same sabai thabak paikalali mapamanga da high marks hangadurba sina Imphal City amadi masigi koibada numidang matamna miyam sathok sin tawda hena nungai bada natana sangai festival masak fazan meda high marks mai makhalasina su mateng ohengadori high marks ki mai makhalasi Atoba district headquarters in the Su Thanam with Tabak Haina ISTV News from Pawmana Hairi. Assembly the past of bill Ahungi Mayok the Irang Horiba Si Pamina Dunur Sinbayabo from the Hain MP Dr. T. Mainangasi RK Sanatombi Debi Bidalia Hotel the Pangtopa Governors Award Amadi Raz Kumari Sanatombi Debi Award into on the Fungo Cray Manamakatana Pungo Kivada Tabak Kudimaki problem legani problem Kudimaki Waris in Su Legani Waris Nama Porke Harabdi Table Waris Sanaba Tangai Pade Haiki. Problem kuri maksigi solution laigani adu bai koi na ngasidi ganatantra satana democratic country be lairona masigi solution singi ai koi on the negotiation table across the table koi negotiation to yawa atuni maramaduna kar give in a take to raga koi atu matamda ya matandu leta ba nanda mo matamda degi nungai ba koi punamak isona pinoigo isona thamjagi Nasiki Tormaduda, Raja Sabagi MP Oramba, Risang Kaising Hanagi Commissioner P. Bhorot Nasimba Miyokasu Sargaki, Handak Sahigo in a Governors Award as RK Sanatombi Bidyala, the Class 11 Tamlibi RK Salezada Fiki, Atai Award Pankavasing the Class 10 da Topper Takiba, Miss Melody Koirom, Anand Singh Higher Secondary Academy, Senior Lecturer Irom Usarani, Arm Wrestling da Lesang Them, Chanchan Kumari, Judo Masana Susila Devi, Cycling the RK Ave Devi, Wrestling the SS Rabi Javed, Taekwondo the Pukrambam Rekha Devi, Boxing the Howism Mahe Devi, Physically Challenged the Sagolsem Inaubi Ni. Yellow me Kananaba Assembly the past of Kiba Bill Ohumna, Lamdamasiki Furup Singi, Marakta Pena the Yaurabadi Madu Kanganduna. Puna Kanaminisa Haina Wankai Kendrick MLA Y Irabon Fungo Cray, Sangit Kala Sangam Kuragi Golden Jubilee Torom the Wafamasi MLA and Fungo Kiwani, Toromasida Sangam Masiki President and Birendra Manipur State Kala Academy Fellow RK Dhanisna, Padmasri Awardee RK Asoba is Thanil Chingmami Kana Saruyaki, Tarongi Saru Amoina, Soyunier Amasu release okay, MLA and Makata Raduna had the past of Bill Ohumda Furup Amata the Sokbo from Yaude. Lamdamasida Kunda Minariba Simitami Imam Matigi Machani Habasi Puarina Sakini Wakal Kantadana Lebak Irang Tona Basinbana Mangza Gadoribasi Lamdamasida Ladiba Purup Masel Equitani Habasi Kantabachungani Haiki. Separate autonomy government Manipur Sarkar Mari direct Delhi Sarkar Center direct administrator autonomy and demand of the sea cover very separate independent state of Mutanga. She Lago is the Kaiti or higher Kanaka Kondomati. Kondo Narasu, Kondo Tabakambu, the reverse in the Kanamani. I believe that the Kondo in a high Haniba Kamu coming up. I don't know the one. Later, they as you can see, my Bezier 1951, Assam 1971, the Bezier of Mito Kandokosi, whereas Manipur in 1951, 1951, Kandokosi, as Maruana, Sandal Sanapati, Swasanpur, district the so-called cookies in a Jazz Marta, Karamadi, outside Machina. Amukana Taram Uxeri. Armed Forces Special Powers Eki Marumda, Marala Tamamika, Mayumiki Father Purkraga, what people Masung Maral, Pisinduna Hatwiki Home, Matam Kra lep Rubitung, the housing Amu, Indian Armina, Satragle Hari, Tasi Kumanga Anganbada, Kawa, Police Station Manung Chanalariba, Koiro,
थोंजू पार्ट टुदगी पाउना कैथल दुकान फंबा नुगलिकपम बंकिम चाही कुंथ्रा मंगाबु तरानिथोय सुबा महा बिहार रेजिमेंट अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कमांडो कांगबु मलाक्तुना वारी सानसे हाइदुना कौथोखरगा पुदुना चखी थवंग असिबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi कोइरो कम्युनिटी हॉल दा मियाम वाकत मिफम चथखरे बंकिम गी लोइना बी मेनकाना थवंग असि मियोय खरना अरानबा पाउ पिदुना चथबनी ममांगदसु जनवरी थादा मुक फाकिबे लैख्रे ओटपे याबो ओलबगी तुंगदा मरा लेरमदे हाइदुना थादोरखी हंदकसु अमुक तमचीना फुरगा थादोरले माकी मपुरोयबसि करिगुम कुदोंथिबा थोक्लबदी मसा अहुंग लोइना हिंगौगनी करमने हिंगौगनी हाइखी सागैगी ओलो हाइबगी हाइरबैदमक्ता मोइना नुंगाइतबा लैबदगिदमक्ता फाबनी अदुगा सुथीना फारगा हरासमेंट तौरगा थादोरकपा यामना नुंगाइते अखोइदा मतुंगदा अमुकना सुगुम्बा थबके तौहनबिरकनु हाइना मरि लेनाबा अथॉरिटीना मियेंग चंगबियु सेक्यूरिटी न फारोरबा बंकिमना पामुसुनबा अमदा हौजिक अफसफागी मरुमदा मियोय खरना अरानबा पाउ पिसुलगा मी ओट नैबगी थबक सथबा हौरे कना लेजदबा इमुंग कयागी मसासिंग फाखिबा मदि हाटखिबा कया लेरंगनी अदबु वाकतफम खंगदन लेखिबा कया याउरी मंगोंदा थोलिबा थोंगसी यानिंगदि हाइखी असुगुम लारबा कछु खंजदबा मरा लेजरद्रबा मी कयामसे सिरमनी खनमदंगसी निंगमदबा पाउ कयामसु लोरमनी आइगुमदा थोलकदबा मतुंगदसु सुगुम थोदोक्सिंग असे आई थोकपदि पामसद्रे आई लेबांग म्यामदा सिंगदोक्चनिंगबदि प्रजासिंगबु नेना ताने हिंगनबगी रायतो फंगनबियो हाइबसे मरी लेनबसिंगी अमदि लेबांग म्याम नुंगसिरिबा लान पाउ तमजन बिरिबा मखोसिंगबु थिदोकपिरगा अचुम चुमदबगी वायनबदो लेबांग म्यामना तोबियो हारगा ngasi kameng maisnam lekai kameng youth welfare club na sinduna hojik chathariba lamyan ba irabot ki ningsing thaga mari lenana lamyan ba irabot ningsing social service pangchukre club ki members na club ki office leriba maisnam ward number mari amasung mangagi lona from singda lamtu sengki All India Youth Federation Manipur State Council Sinduna Kunma Thui Suba State Level Jananeta Irabot Saitai Sai Sangdam Nabangsi Lamyan Basanglen Pangtukre Haudokwi Thromda IGPS Manglem Jau All India Youth Federation Manipur State Council ki President C. Sarat Government Dance College ki Principal Ranjit Adhikari Mayum Saita Seva Samiti Kaksing ki Vice President Y Saita Singh Amadi Manipur Police Housing Corporation ki Executive Engineer Y Nilachandra Nachingba Miyo Kyana Saruk Yaki Angang sing na khong hamba matam da pithak nariba medley campaign in puthokpa O2 highway hida asi thaklubada nungumba akanba post yaurumba thengnare hari tera sapom nerta leiba case basant ko miyo emana kwakathel leiba pharmacy amadigi chayol amamukui mamang da hidak asi leiruraga maki masada pithakpada hidak manungda akanba nungumba post yaurumba thengnarakibani hida asi sahi asigi February thada sabani amadi sinna ba loigada matamna disingani tara ki January thadani Case Basantana Fungdropada Marilenabo authority na Hiramasi Matang Ming Changaningi Kari Karam Maram de Hidak Manunda Akan Nungu Moposak Yaurum Libano Habadu Hiramsi Marilena Tabak Toriba Department Amadi Enjo Singla Tigal Aningi Haiki K. Padam Kumar Amadi Mahaki Saitagi Maram da Kanana Bathormongasi Samusangdaleba Koraski Shrine Playhouse da Pangtukre Mana Iduna Tamlamba Kui Sindigi Lokat Palarik Marisu Fonki Ipa Thongkok Amadi Saite Academy Sinu Pangtuba Thoram Asida Saite Academy Kolkata ki Officer in Charge Gautam Pal Manipur Language Advisory Board Saite Academy ki Convener Professor S. Bihari Amadi Ipa Thongkok ki and Zila Ngambanambaru Bamiyo in Saruyaki Tharongmari Lenen Professor S. Bihari na K. Padam Kumar na Manipur Saite the Pyramid Haudangasi Tizinba Amadi Kangwale Saite Academy na Sumba Iba Kayagi Maram the Tizinba Tangai Fade Padam Kumar asi Manipur Saite gi lekolda karma thakta thambagi habadu mifam namunna khana nainamina saiki Manipur Saite da ai basingna aranba york libasi maram mayam changduna chunthok minana bahona minase haiki Irom Sagai Haurakpa Amadi Sandoki Maramda Professor Irom Tomani ba lairik amang asi Irom Sagai gi Pibarel Irom Ibotomina miyam da Fongdokre Singzamai Laimel Art Center da Irom Sagai Sengot Palup na sinu pangthokro lairik fongwi thormadu da aiba Irom Tomayawna ate akhangai kya su saruyaki Lairik Putogliba Iromombi Ibe Yamada Samba Kudol Popi Nikai Kumna Utki Professor Irom Tombana Fungo Kivida Manipurgi Puarida Irom Sagai Horkiwi Wari Asi Yokanimba Amadi Hena Miam the Khanim Wakalda Lairik Asi Ibani Imphal Municipal Corporation Sinduna Swas Bharat Mission Urban Gimakada Hanbo in Imphal City Municipal Level Quiz Painting Amasung Essay Competition Ngasi Johnson School of Pangtukre Haudopki Tharamda IMC Chairperson Enima Sarma Executive Officer NG Uttam Amasung Ward Member Kiana Saruyaki
IMC की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सोबिटाना स्वास्थ्य भारत मिशन से पीरिबा पाउजेल सिंह असि बायरोइसना खंगननबा थौरमसी पांगतोकपनि हाइखि अनांसिंगी पीरिबा अनांसिंगी मखोगी वाखललोंदा लू नानबसी करिनो स्वच्छ भारत मिशन सिना अखोगी जातिगी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ना पामजरंबा मंगोंदा पीबा खुदोन पोटनी हाइना खंजै ngasi लू नानबा हाबजे ओरगदी अफबा समाज अमा चौखटपा समाज अमा हक्चांग फबा यामना हेल्दी ओइबा सिटीजन मयाम पुथोनबगी पांदमदा स्वच्छ भारत मिशन से अखोइना ngasi पांथोकथेबा बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन सिंधुना हुंफु सुबा वाइल्ड लाइफ वीक मरी लेना स्पोर्ट पेंटिंग अमदी राइटिंग कंपटीशन अमा बिष्णुपुर गर्ल्स हाई स्कूल पांथोकरे कैटेगरी अनि थोना मैरो सिंगना अतोयन तानकी खुराई नांदबम लेकाई ग्राम पंचायत ना डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी इम्फाल इसका खुसम रदुना नुमित मंगानी चथगदबा नेशनल सैनिटेशन कैंपेन ngasi खुराई नांदबम लेकाई दा हौदोखरे हौदोखि थरमदा प्रधान वाई चित्रा उप प्रधान प्राणेश्वरी अमसुंग वाई मनिहल सुसरुयाकी प्रधान वाई चित्राना स्वास्थ्य भारत मिशन की मनुंग चन्ना ग्राम पंचायत असगी मफम सिंगदा सैनिटेशन की मतंगदा पाक सन खन बहोनगनी खुनाय अमा चौखटपदा लू नान बाहायबसी यामना मरुओय हाइकी PICD इम्फाल ईस्ट की AE के रामेश्वरना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुनः युमनाक लिसिंग हुमरा मरीरोम लेबिंग मनुंगदा लेटर लेतब इमुंग लिसिंग कुंट्रानी रोम लेरी मसी कोकनना मफम खुदिंगदा सैनिटेशन कैंपेन असि पांगतुक्तुना मसी कानबसिंग खंगनबा होनगनि हाइकी स्वच्छ भारत मिशन की मखादा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल चथरलीबा थरुंगी सरो मोइनंगसी मोइरांग हेमाम लेकाई वार्ड नंबर 2 अमसुंग मोइरांग कुमाम लेकाई वार्ड नंबर 3 दा काउंसिलर अमदी लेकाई म्युसिंग लोना लमतु सेंख्रे काउंसिलर्स की मनुंग लेबा मियामना फता हाउदी सिंग मफम चाना लेकाई लेकाई की खिलेबा गार्बेज सिंग दा हुंदोकनबा काउंसिलर सिंग अपील तौरी Lions Club of Moirang, Lioness Club of Moirang, amadi Lions Club of International District 322D na puna sinduna Moirang Chingaida mitki hostel ama sanani dama lisingani tara marida urep uyung tamkem famda ground floor sanana ba haunabagi damak lamtu sengdopa hokre Bisnupur District ta hostel ke alai basu matik saba mitki lang sing leitebana miyamna mayok na riba khudong chadabasi kharada or basu mating oinabagi pandamda hostel si sagadabani haina Lion Dr. T.S. Gaurabiduna Fongokli. Aikoi Lyric Nintina Tamsi Haiba campaign की मखादा MSF Bisnupur District Committee ने सिंधुना थाहुम चथगदबा free coaching camp ama Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School ला हौदोखरे हौदोपुई थरमदा Industry Minister Govindas Kontokzam MSF Head Office की President K.S. Sirajuddin Moirang College की Principal Dr. K. Anand Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School की Principal Salam Kumar AMPA की President Tawzum Thambale Masu Saruyaki MSF की President Sirajuddin na ILP की इहोंगना मैरोइसिंग लाइक तमदा अवार्ड पलाई की बदु मेंखतना बगी पांदमदा कोचिंग क्लासेस सिसिन मने हाइकी BJP Manipur Pradesh की मनुंगदा मोट खेनबा मत लेति हाइना स्टेट प्रेसिडेंट जे सावना फोंदोक्रे ngasi ni tai pa chu thek leba party office pangto papau gi mifum amada man makha taraduna miyamna party manungda mot manada badawna uribasi asiguma pibum amata leite party asigi ahan batang ki mikhal hayeng Bisnupur district oina Nambol amadi Thanga Imphal East oina Khurai केंद्र की पांगथोलगनी मिखलसी बुट लेवल मंडल डिस्ट्रिक्ट अमदी स्टेट लेवल द पांगथोकदबनी नवंबर कुल फाउगी मनुंगदा मिखल लोइसनबगलोइना स्टेट प्रेसिडेंट ऑफिस बियर नेशनल काउंसिल मियोनी खनबा असिदा पुना माई पाकननब होनगनी हाइकी पाउगी मिफम असिदा जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन असनी कुमार ना पार्टी की प्रेसिडेंट की मखादा नियम चुमना थबक पाइकनी बीजेपी असि हौजिक मियामना याबा पार्टी अमा ओइरे हाइकी Enrollment in Charles Santi Kumar na organization manungda yanhadaba chenaba mata leite electoral roll semba sabalore State Returning Officer STK na hayengdagi hauna district anigi kendra ohumda mikhal pangthokadaba si free and fair oinenaba sem sabalore haiki Wangkai Puja Lampaktagi Hari Khago Makhong Phawbagi Thangabat Lambi Athumatam Semjindrabadi Lambi si Thingzilagani haina Thangabat Maintenance Committee amasung Young Voluntary Organization YVO na Phongdugli Lambi si fatamana marmoriga accident thoktuna sopan kaya yaure haukiba me thada local MLA na forward tawraga Works Minister da Lambi si semina bataksin krabani Lambi si numit tara mangani manung da semjin pasoi kendra gi manung chanba tagel khongbal khumantem lekai bamolerak asi nong hekta baga ising tatana thumbadagi lekai gi muse na sel putoktuna semjin kre mafam adugi miyo mana phongdorokpada MLA madri pradhan chingba kanamati gi mateng yauna Lambi si semene haiki Yaripok lambi amasung Imphal More lambi samnahan du number of lambi ama oriba wangkhem dagi lilong fawi lambi si apunba maru club tiam konjin maning lekai na Trinamool Congress Vice President MI Khan galoina semjin kre
Chahi kun hena mafam asi semdana lakhiba adu MI khana asangba senpong kaya putoktuna sembagi-damak lamdam adong hi miyamna thagatpa phongdokli MI khana ningol chakawwa mamangda lambi si black topping tawgani haiba thajab piki Amaromda Kairau Kendragi Manung Chanba Langdumdagi Waithu Faugi Lambi asi lamdam adomda khundariba miyusina paisa khaigan aduna semjinbi thabak hokre Chahi kun hena Langdungi Waithu Faugi Lambi si sarkar gi mari leinabisin sembidana lakli Matamatang oina miyamna paisa putoktuna semjinbi thabak satharli handaksu case gopen kobo miyamna angamba sel gi temang piduna miyam gi mating loina lambi sembi thabak sathabani Manipur si miyam gi damakta mapi mapa leitrabra haina Langdung Club gi General Secretary Mega Chandrana phongdorakli Lok Janshakti Party Langthabal Kendra gi President Oiramba Pau Agui Dui Luan Panbai Nangarang Masagi Anaba Amadagi Laikhidabada Kendra Asigi MLA Karam Siamna Imung Manungi Awabada Mating Oinaba Lupal Sing Tara Mating Pangkre Masi Langthabal Singtak Laiba Laikhidabiyumda Party gi Maroiba Musing Yauna Awaba Phongdokwi Torom Amasu Pangtoki MLA Karam Samna Laikhidaba Agui Dui Luan Panbai Asi Hiangtang Gram Panchayat Pradhan Oina Tam Aniraka ki haina Matik Magul Sing Singthaki Lamjan ba Irabot Ningsing Thabum Thorong Mari Lenena Kaisam Thong Kendra Punbalup na Sinduna Hodam Lera Club da Blood Donation Camp ama pangtokre Rims ki Department of Immunohematology and Blood Transfusion kusum duna pangtok camp aduda miyoy kyana EPK Irabot Ningsing Thorong Mari Lenena ngasi yumnam lekai Nambul Mapal Development Organization na lamtu sengbel lenena Nambul Turel Lu na thamnam ba thabak paikakre Lelong Nagar Panchayat Ward number mangagi manung channa leiba Laikai Kayada Councillor Arambam or Milana Lusingduna Social Service Camp Pangtokre Khai Imphal High School ising masamapol Huda Nepal Matriculation Best Student na Sinduna Makoy takpi tambirakpa Oza Singbu Ikai kumna utpagi thoromong asi school asida Pangtokre Puna Oza Tarahum Deda Samba Kudol Popidun Ikai kumna kilunena Makoy takpi tambiramba Laikhidaba Oza Singh Fumdasu Awa Phungdoki Nisagi Mayokta Miyangi Khongjang Haibasida Khanana Neba Thoroma Mangasi Langthabal Mantri Khong Awang Laikai Community Hall Pangtokre Langthabal Nambul Mapal Club Amadi Maira Paibi Apunulupna Sin Pangtokre Thorom Aduda MLA Karam Siam MB College gi Retired Principal A Mukta Amadi Amadagi SRD Secretary and Bobone Simbami Kasu Surgyaki Loki Convener A Robindro Rangasigi Mirol da Nisana Piraba Saitheng Singh Nomonomogi Laikai Kudingi Maira Paibi Lerabasu Thingbangam Dabagi Mong Amada Lakli Miyam Puna Khanaba Matam Oire Haike Kongba Students Club ki Yangkai Suba Mapo Kumon Thorong Asini Midang Pangthokre Thorom Asida Thongju Kendra gi MLA Oramba Bijoy Koizam Club Asigi President and Ranender Hanagi General Secretary Ti Nilamani Susaruyaki Bijoy Koizam na lupa mamai pahan bahibasi tungan ba kaya thamduna thabak tohan ba tangai fade haike Club Haibasidi Habi Organization Haibasidi Yamna Luba Amani Ad Organization Haiba Targadi Miyoiba Mada Paliba Kaya Singdona Unanaba Mid Aduga Chananaba Khong Khanaba Wakal Painanaba Khod Chananaba Khong Samai Tokdana Organization da Masigi Kaya Sing Lepam Thui Aduna Mi Pullaga Organization Koba Yade Nauria Pakhang Lakpa Kendra Development Committee Mekola Youth Association Amadi Committee Langthabal Union Puna Sinduna Kendra Skiman Galaiba Sarkar gi All Age Pension Phangbangam Draba Chahi Humpusurba Amadi Helaba Musing Lukrabi Amadi Haksang Film Soirba Singda Akanaba Tengbang in Topitorum Pangtokre Lighting to Putiva Sangle Langthabal Awang Lika the Pangtopatorum Aduda International Awardee S Manautol All Manipur Handicap Pensioner Welfare Association President Romeo Amadi Atai Committee Musing Susaruyaki Pension gi Senpam Sing asi S Manautona sponsor tawani Punamio Chama Kuntramanga Disabled Person Kunmanga Amadi Lukrabi Nupi Yangkai Mapalda Tha Ahum Mahungi Oina Pension gi Senpam Adu Manautona Lusing Rin Toki Pension Phangba Yabagi Sahidi Suraba Sarkar Amadi Kendra gi Lusing Basingna Hanna Yengbidraba Sing Asigidamak Angam Mating Pibani Makhatana Su Pikhegani Rajniti Oiwa Wafum Laiti Haina Manautona Phungdoki Pradhanmantri Jan Dhan Yojana gi makhada rupe debit card yenthokpui thormangasi Sagolban Ramji Kawikul Pangthokre Tormasida Pasoi Kendra Social Upliftment gi Chief Petrol CS Bijoy Ramji Khulgi Khulakpa Gangmai Gangui Lung Yauna Mir Kyana Suryaki Bank ki Mir Sin Scheme Maski Maramda Mamutana Miyam da Khan ki Thorong Mari Lena Chief Petrol CS Bijoy na Lusingba ma haibasi kathokpana mangzul thagadabani Narendra Modi na paikalpa scheme singasi miyam gi yaifanabani Zero balance the account hang labasing na masama sagi account hingna na bahuna gadamina haike
येलोमी कन्ननब मियामगी इहोगद लेखिद्रबा सापम रोबिन हुड कथोकपा हलक हुको हाइना मिंगथोनबा म्यूजिक एल्बम अमा मसि रिलीज तौख्रे खुराई चाइथबी लेरक मसिना पांगथोकबा थोरम मसिदा सलाई तेरे की चीफ एडिटर वाई एम याइफबा रोबिन हुड की जेसी लुसिंगबा रघुबीर सलाम MSMEDI इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर NG मनीरोतोन सुसरव्याखी सनाहनबी चिंगारन पुथोकपा एल्बम असी की म्यूजिक डायरेक्टर न कांतनी विजयरानी अमदी नावबोइना सैसकली रोबिन हुड की मफमदा कथोकपा इसै अहुम यावरी नेशनल अवार्डी एल अमुयाई मखाबन पुथोकपा कंगला कैलेंडर लिस्गनी तरातरुंग असि खुराई एयंग पली लंबिद लेबा यूथ सोशल क्लब कम इन्फॉर्मेशन सेंटर द फोंख्रे थॉमस द क्लब की प्रेसिडेंट जो ओइरिबा फिल्म मेकर TS रोहिणी कुमार DIPR के म्यूजिक डायरेक्टर रंबा ए दोरेन वांग सुसरव्याखी इम्फाल जिरी लंबी की मक्रू अमदी नुंकाव अनी की मरकता खुलाई पाइबसिन गाड़ी कुल्लोम लूट तौखिब थवोंग ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन यानिंग द फोंदोख्रे मतुंग ड्राइवर सिंह द किहन खंगनबा अयाव पैसा मुनबगी थबक तौबिगनु अमरोमदा होम मिनिस्टर न सु सेक्शन थौरांग लोखत पिगु लोयना सिक्योरिटी स्क्वाड मसिंग हेंगत पिनबा पुनिंग सिंगसिली हौजिक सुसिला देगी थबक के पावमु लविस थबकी पाव लोबिरसे रिम्स के स्टाफ नर्स सामग तरा तरुक लोगदौरी मसागी चही तरा निपानदगी कुंट्रा मंगा फावगी मनुंग लैबा मियोइसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी रूल्स की मतुंगिना चही कोमथोकनी हाइरे यामद्रबदा क्लास 12 पास तौबगलुनेना जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी नत्रगा नर्सिंग स्कूल नत्रगा इंस्टीट्यूट अमदगी मानबा महिगी थाकता पास तौब मियोइगदबनी दरखास्त पिसनबगी अरोइबा मतम सेप्टेम्बर की तांग 19 परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल अमदी SI पुना चनी कुंट्रा लोगदौरी मसागी चही कुंदगी कुनिपान फावगी मनुंग दलैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौरबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 19 फावगी मनुंग दा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के कांस्टेबल ड्राइवर कम पम ऑपरेटर चामगा यांखै तरुक लोगदौरी मसागी चही तरा निपानदगी कुंतरेर फावगी मनुंग दलैबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी अवांग नोंपोककी ओइना लाक्लिबा अक्टोबर की तांग 10 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी मथक्ता पल्लिबा थपकी पाउसिंग असिगी हेना कुपा मरोल बाबुपुरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी मसिगिदी थपकी पाउ पिजबा मदांग असुरोइजरे हौजि मखा ताबा पाउमु लोबिरसे थागचरी सुशीला हौजिक मखाताना पाउ खरामु इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट अमदी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मतंगदा नोमुगोइबा अवेयरनेस थरोमा बामोन कंपुडर लेबा पुरै रोम्बा यूथ क्लब कम्युनिटी हॉल पांगथोख्रे सोशल वेलफेयर की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इम्फाल इसना सिनो पांगथोखो थरोम असिदा बामोन कंपु ग्राम पंचायत के प्रधान PH थावल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इम्फाल इसकी इंद्रानी चोंगथाम अमसुंग सुषमा एलांगबम सुसरुयाकी तोंगान तोंगान रिसोर्स पर्सन सिंगना चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन अमसुंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतंगदा वांगांखी कोalition for indigenous right campaign manipurna merger agreement की मायोक्ता लेबा थागी सरुग मोइनंगसी इम्फाल इसकी मनुंग चना लेबा सोमबुंग उयुमपोक अमदी तांकमदा वकन फम चथख्रे कांगु चिंगजिल खुनौ तिनसित रोतसु खनने नबे मिफम मपांगतोकी हाइरी मियाम की लुसिंग पुरेल हिजम इराबोट की चाम तरा मपल सुब मपो कुमोना लाकपदा KCP पोरे मैटे लुप नैकाय खुमना उलकली लुबसी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेमगान मैटे की चेरोल अमना लुसिंग बसिना चुकत पिरंबा मुनाइदब मैराना गसी फाव मणिपुर गांधुन लेरी लमजिंग बमागी खुदुंग इन्ना इमालेबा को निंगतम पीबा ngamdri फाव हनबा लेतना थवाइना पोंथा पिदुना लांथेंगना खिगनी हाइबीगी वासक लोइना गसी फाव लुबसी की संगलुपता लांथेंगनरी मखाताना लांथेंगना खिगनी हाइरी हौजिक सानबे पावमु Ngasigi sanabi pauda table tennis Mari Suba State Ranking Table Tennis Championship ta Imphal East ki Ice Gita Lakshmi na Cadet Girls Singles Imphal West ki K Rohit na Sub Junior Boys Singles ki title lokre District Table Tennis Association Imphal East na Senior JM College Campus leba Indoor Stadium disatiriba Mari Suba State Ranking Table Tennis Championship asi loisin kre Loisin biki thorum da Manipur Table Tennis Association ki President Dr. K.S. Loken District Table Tennis Association Imphal West ki President A.K. Bijoy Tawal District ki President L. Ibocho amadi
Imphal East ki President M Gojendro na taroma pusingoi ki kasi sane ki ba cadet girls singles ki final da Imphal East ki Ice Gita Lakshmi na district asi wai Lucky Fiaribu set Om Sinoda amadi sub junior boys singles ki sane ki ba aruba match da Imphal West ki ke Rohit na district asi ki RK Daniel bu set Mari ani da mighty pidun title lokivani Amaramda sub junior girls ki singles final da Imphal East ki RK Chelsea na Thawal district ki Ice Senorita bu set Mari ohumda Junior boys की singles final दा Imphal West के रोहित ना district असी के बिनितपुर set मरी सुनोदा Junior girls की final दा Imphal West की आई मेनालिसा ना थबाल district की आई सेनी रिटाबू set मरी अनीदा Youth boys singles की final दा Imphal West की के एस बंद कुमार ना एल सुभाषपुर set मरी अहुमदा Youth girls की final दा Imphal West की आई मोनालिसा ना थबाल district की आई सेनी रिटाबू set मरी अनीदा Cadet girls final दा Imphal East की आई गीता लक्ष्मी ना district की वाई लकी प्यारी बु set ओम स्नोदा अमदी women's doubles open final दा Imphal West की आई मोनालिसा अमदी एम बिंदिया की जुरा ना Imphal East की RK Chelsea अमदी बिनीता की जुरा बु set मरी अनीदा माइटी पीकी Football. Imphal East District Football Association Sinduna SWC Ground Komanda Team Tarana Saruk Yadun Sathariba Maharaj Kumar Ghanendrajit Memorial Super Division Football League King Asasana ki Bahanba Mesta 11 Star Sporting Union Akampana KIYC Khetri Il Mapalbu Goal Taruk Anita Mighty Pikre 11 Star ki goal singadu N Ramesh Aman S Romesh na goal ani chanki atopa goal ani aduna ice Romesh amadi ice thoini chanki KIYC Khetri Il Mapal goal ani aduna Yamin Than goal ama chanki atopa goal aduna 11 Star and Ramchandra na on goal oini chanki badi ani su match ki sana ki bida PYA Kairang amadi Nipso kai bi goal amamam chanadu draw chatkre PYA Kairang gi goal adu Maniranjana chanki Nipso kai bi goal aduna Kaining lungna chanki bani Imphal East District Football Association Sinduna Aba Ground Khetrigao the team Taramathuna Saruk Yadun Chathariba Moirang Tem Ibobi Memorial First Division Football League King Asasana ki Bahanba Mesta Nesu Kurai Star Club Moirang Kampubu goal Mari Anida Mighty Pikre Nesu Kurai ki goal Mari Adu SI Saimol Amadi S Latip na goal ani ni chanki Star Club Moirang Kampu ki goal ani aduna L Johnson na chanki bani ani suba match ki sana ki bada SSC Porampatpu Rao Laik amam lekai na goal Mari amata mighty Pikre Rao Laik amam lekai ki goal Mari mag Crispin Kamson na chanki bani SSC Porampat ki amata ngarab goal aduna Thangmilen na chanki bani All India Football Federation na India da football masana hena chakol hanan pandam da akhanaba thausil amagi makhada paikhalakliba grassroots coaching course ki saru amoina Manipur da su All Manipur Football Association na sahi khudingi lepalaitana grassroots coaching program pangtuktuna lakli handak sahi ki su association asigi miyeng makhada Imphal East District Football Association sinduna sahi taruk tagi nipal sahi mapal dagi tara sahi tara mathoi dagi tara nithoi haina kanglup ahum thongna tha taruk chupna chathagadaba grass to coaching program ngasi Khumalampak artificial turf ground na hokre pigliba nupi masa tara yauna punna angang chama kuntrana coaching asida sarugyari haudopagi tharomda All Manipur Football Association General Secretary L Ranjit Roy Imphal East District Football Association Secretary L Joyti Moiroy amadi official kya na sarugyaki angang singda uniform singsu yentoki angang singbu takpi tambigadoriba AFC C license course holders TS Tomana program asida maru ina football basic knowledge terminology ki matangda mamutana takpi tambiduna tungda afawa football sanaroi amamum oina bahunagani haiki District Football Association Thawal na sinduna Sarangpat Polo Ground the team Nepal Sarugyadun Chathariba First Division Football League Tournament king asasana ki match da AFC atokpam na RPU papalbo goal ani amada mighty Pikre Imphal West District Football Association Sinduna Malom Tera Khala Lampak Chathariba 3rd Division Football League King Asasana ki Bahanba Mesta Pamyal Pasoina LFC Kangla Tongwib goal amasunoda amadi anisu match ki sana ki bada UPC Pisumna YOC Kodong Popi goal ahum sunoda mighty Pikre Kang Manipur Kang Association miyeng makhada ibudo Moirang Popa Kang Development Association Sinduna Kawa Lepapam Laikai Community Hall da Kangkut Taram din Saruk Yadun Chathariba Humpu Suba Sar Chorchan Singh League Kam Knockout Open Kang Tournament king Sasana Gadaba Nikon Kangkut Nilakuthi Laktabadigi Aku Kangkut Thangwebana Walkover Funkre High School Kangkut na Thangweban Kangkut team Bibu Mighty Piduna Tara Suba led
Namram Anghal Singh Memorial Kendra Wise League Cup Knockout Kang Tournament की फाइनल संख्रे सिंथांग लाइरेंबी कांग एसोसिएशन बमदियार सिंद्र बमदियार मखालेकाई कमिटी हॉल दा कांग खुद मापल सरु यादन चथरिबा तरासुबा लेट नमराम अंगाहल सिंह मेमोरियल केंद्र वाइस लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की सही हुंफु मथकिंग साने की बनी सुबह सेमीफाइनल मैच दा या स्कूल केंद्र कांग खुद ना थांगोन केंद्र कांग खुद टीम बीबू पांचल त्राउम दो तरानिथुदा माइटी बिपिन फाइनल संखी बनी या स्कूल कांगखुन सिनो या स्कूल चिंगा खम लेकाई की श्री श्री गोपाल देव माधवता कांगखुन तरामाथोय सरु यादन चथरिबा तरामाथोय सुबह प्लेयर्स ट्रॉफी लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट ओपन कैटेगरी ngasi साने के मैच दा या स्कूल कांगखुन ना IWKK उलबु पांजल तरा तरुक तरामाथोय कापतन माइटी बिपिक्रे हायेंग अमद हंगसित मैच लेरो हाइडी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड पतंजलि योग समिति ने सिनो डीएम कॉलेज कैंपस लेबा मल्टीपर्पज हॉल दा योग की मरमदा खननेनेब थोरमम पांगथोखरे थोरमसिदा समिति असगी नॉर्थ ईस्ट की सेंट्रल कोऑर्डिनेटर श्याम शंकर रॉय अमदी सुबर्टो मुखर्जी यावना समिति की स्टेट की लुसिंगबा क्यासु सरुयाकी मणिपुर की तोंगान तोंफुं क्यादगी लाकपा योग सानबसिंगना सरुयाकीबा थोरम अदुदा स्वामी राम देव जी महाराज मणिपुर लाकदोरिबा सिगी कैंपेन तौननबा पोस्टर मसु रिलीज तौकी योग समिति की चीफ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर राकेश मिताल जीना स्वामी रामदेव महाराज मथंग चही की फेब्रुआरी 13 फाउबा मणिपुर लाक्तुन लेम योग ट्रेनिंग कैंप चथगनी खोंसत असगी मरुओइबा पांदमदी मियामदा योग कैंप चथबने हाइकी थासी कुंथ्रादगी अक्टोबर 3 फाउबा ओमान की मुस्केट पांगथोकदोरिबा एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ता इंडिया की मुसिनो सरु यागदबा सीएच जयलक्ष्मी से इम्फाल थादोखरे असि इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता मियामना पांगथोकदोरिबा चैंपियनशिप असिदा माई पांगनमुगिदमक यापा मंगोल पीखी चैंपियनशिप असिदा जयलक्ष्मी ना केजी मरफुमरी की कांगता सरु यागनी सही सिगे अक्टोबर अमदगी अहुम फाउबा उज्बेकिस्तान पांगथोकदोरिबा बॉडी बिल्डर कंटेस्ट मिस एशिया दा इंडिया की महु सिंधुना मणिपुर की रॉयल फिटनेस एकेडमी थवाल सीएस सरिताना केजी निफु मापल सरु यागनी पांगथोकदोरिबा कंटेस्ट असिदा सरिताना माई पाक्तुन मिक्सत पुरकनमुगिदमक एकेडमी सी ऑफिस ता मेंबर्स ने याफा थौनी थौरम पांगथोखरे माक हयेंग इम्फाल थादोलगनी हौजिंग असि नोमगे इंग सागी पाव ICAR लंपेल पार्टी की फंगबा पावगी मतुंगी नगसी ख्वाइदी साबा डिग्री सेल्सियस कुमापल दशमिक अनि ख्वाइदी इंगबा डिग्री सेल्सियस तारा मापल दशमिक अमा नुंगसित याव इसिंग मनलगी चांग अयुक्त चादा मरफुद्रा नुंगतिलदन चादा हुंफु निपाल नोंग ताकीदे हौजिक अरोबदा मरु पाव मोना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ngasi नुंगतिल मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल लैखिद्रे वर्ल्ड टूरिज्म डे की थौरम ngasi मणिपुर मपुंग फाना पांगथोखरे मसुंग मणिपुर बु वर्ल्ड टूरिज्म मैप याहुनसी हारबदी स्टेट असिदा तंगदु लैताब चंग हैना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी भोबिन फोंदोखरे मियंग ताबरी पुनम पोमखना खोरमजरी